Qanchadan kun? 500. Будете брать уступлю здесь 5 килограмм. Aha. 500 göre. 450 gram değil. Şu sayı qanchadan kun ya? По 15. Могу вам уступить. Aha. Şu sayı 15 kun. Malina qanchadan kun? 120. Kilogram da? Да. Здесь одно ведро сколько? Это? Ага. Это 500. Здесь 4 килограмма. Наши, да, местные? Да. 500 kun. Bu kartoshka qancha kun? Pul 55, pul 35. Ha, kurchkalar? Курица 550, молодой. Biri, ha? Это мельница, это бента. Aha. Да? Нормально, новый это. Сколько? 300. Да, я тогда что брать я? Картошка öyle 5 tane. Мо помидор qancha kun ya? 50 so'm kun. 50 so'm. O iyi de iyi. Qancha kun gul ya? 300 сом. 300 so'm deydi. Qanchadan kun arbuz ya? 200. Pol ögündögü, bayanqı gündögü şaşlık işi dostlar. Gaz. Qancha kun bu uchoqlar ya? 600'den. Pulchu. Pul da loşo. Üçü ayırması da. Вот, я вот это 3 рубля, я помню. Qancha kun garmoshka? 6000. Кубань. 6000 ekan dostlar. Bugungi bozor shunday dostlar. Bu sırtıyla bugün de kişi az. Buna pazarda da kişi çok. Elin var çöp söp. Polat pazarga çıkan kişi çok şey. Olmasa bu yerde kişi batmaya kalmaktalar. Polat batın altı. 8 yarım, ne kötü Onlar es qancha kun? Kötü 8 yarım. Arif. Bul da arif bunda. Qanchaga beradi? Qo'lga tegishi qancha berasan? 8 görüm andan değil bu. İnternette karasana kımbatlı ekan. Buni o'zinglar jasadinglar, chaqdan jo'r ishdi. Başka bürolardan aldım. Kaçtan geldin? Sarılıklar sattığında ne özüm aktarıp. Kaça kanyan abi? 8 yarım mı? O tovushlar qanchadan kan ya? Это экиджус, моуджус.
16 kilo. Var bir soğukta var. Tık tık soğukta. 한짝가만 шахмат ya. Ручная работа. Чисто дерево. assalomu qanday qaror yaxshi tinchlikmi yaxshi qanchadan ekan ya Рабочий окон 5 говорит, готов. sizga reklamani to'rtdan